Umugoroba mwiza nshuti bavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV24 nizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye mukomeje kugenda mugubwa neza cyane kandi umugoroba urimo ubabera muhire. Kakanyaro n'ubundi mirwano irakomeje mu burasirazuba bwo hagati ku mpande nyinshi zigiye zitandukanye. Amerika ikomeje kugaba ibitero kuri leta ya Tehran mu gihe kandi na Tehran ikomeje kugaba ibitero ku bikorwa ndetse n'inyungu za gisirikare za Amerika ziherereye mu burasirazuba bwo hagati ahariho hose babashije kugeza intwaro zabo. Ni byinshi rero n'ubundi n'urugamba rutangiye kongera gukomera cyane kuri uyu munsi ku tariki 9 Nyakanga, umunsi n'ubundi bagomba gushyingura mu gitabo wahoze ari umukuru w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei witavye Imana n'ubundi mu gitero cyagabwe na leta ya Israel ndetse na leta ya Amerika ku butetsi n'ubundi bwa Tehran kwa 28 Gashyantare n'ubundi uyu mwaka. Nyuma rero nuko mbere y'uko n'ubundi hagerwaho uyu munsi wo kumushyingura hitwa Imashahadi byarangiye n'ubundi mirwano yubuwe ndetse ikomeye cyane. Bivuga ko n'ubundi uyu munsi ibiri kwaho n'ubundi nuko ubuzima bukomeje kugenda buba burebure cyane. Reka rero munyemerere twinjire muri iyi ntambara tuyisesengure tuyimanuke ndetse turebe cyane cyane uburyo bari kwirwanamo kuko iri kuba kakanya turi kuvugana imeze nabi. Ubu ngubu turi kubiganiraho nibwo isa nkaho mbese navuga ngo nta kigenda cyayo. Ubuzima bukomeje n'ubundi kwa bubi cyane ku bantu n'ubundi babirimo cyangwa se abifuza kuba bari hariya. Aka kamwe n'ubundi Iran ikomeje kurasa n'ubundi kuri Bw'Ikirere, Kuwait, Arabia Saudite, Qatar ndetse na Jordan. Ibi ni ibihugu bigeze kuri 5 n'ubundi Iran iri kurasirayo ibitero icyarimwe kwa kundi n'ubundi yabikoraga mu kwezi kwa gatatu, niko yongeye kugaruka n'ubundi ibigenza uyu munsi. Turabivugaho cyane ku buryo burambuye. Turavuga ku byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu n'ubundi cya Iran. Turaza kugaruka kandi ku byatangajwe uyu minisitiri rero n'ubundi w'Ububanyi n'Amahanga ndetse akaba yanavuze ko n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Turagaruka kandi ku byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cya Iran cyangwa se umukuru w'ikirenga gihugu cya Iran wasimbuye se mu gitaba Khamenei. Nawe yatanze ubutumwa busaba abanya-Iran n'ubundi gukomeza ubumwe no gukomeza kwirwanaho nyuma y'ibitero n'ubundi bari kugabwaho na leta ya Amerika. Mohamed Baghei Garibafe perezida w'inteko nshinga amategeko nawe hari byatangaje. Ismail Baghei hari byatangaje. Turagarukaho Masoud Pezeshkian cyangwa se Pezeshkian perezida wa Iran hari ibyo yatangaje nawe. Rero byose tugomba n'ubundi kuza kubiganiraho byanze bikunze uko byifashe. Turaza kureba kandi ku bitero n'ubundi biri kuba leta ya Amerika iri kugaba n'ubundi kuri Iran. Turareba ku buryo bw'ubwirinzi buri gukoreshwa. Ese Iran ni izihe mbaraga ifite muri intambara, Amerika ni izihe mbaraga ifite muri intambara biri gutuma byombi nta na kimwe cyemera gushyira intwaro hasi, ahubwo bagahitamo inzira yo guhangana ndetse no kurwana ku buryo bukomeye cyane. Turaza kandi n'ubundi ku makuru ajyanye n'uburyo kurwana kuri kubaho hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Byose reka tuze tubivugaho. Yego, reka tuze tubivugaho. Reka mbanze mbakire mbahe ikaze isesuye aho muri mu myanya igiye itandukanye. Nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Ni RTV24 ni Pazo niyo mazina yanjye, murabimenyereye ko mba mari kugira ngo byose tubiganireho kandi bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako tubyinjiramo neza cyane. Uyu mugoroba rero n'ubundi Amerika yatangaje ko yagabye ibitero ku ntego za gisirikare zigera hafi kuri 90. Nuvuga ngo yari ifite target 90 muri Iran. Amerika rekavuga ko n'ubundi ari ukwihimura n'ubundi nyuma y'ibitero Iran yagabye ku bwato bw'ubucuruzi no ku nyungu n'ubundi za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati. Mu gihe Iran nayo n'ubundi yahise irasa misile na drone ku birindiro n'ubundi bya Amerika biri muri Bw'Ikirere, Qatar, Jordan, Kuwait ndetse no muri Arabia Saudite ahitwa Yohanibu. Ibyinshi muri ibyo bitero n'ubundi bya Iran byaburijwemo n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Patriot bw'abanyamerika, ariko impagarara n'ubundi zakomeje kwiyongera cyane bitewe n'amagambo yatangajwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump. Yavuze ko amasezerano y'agahingi yarangiye, akabitangaje n'ubundi rero n'ubundi ko ayo masezerano yaba yararangiye kandi ko ibyakabuye kubaho biriho uyu munsi atari byo bihari aka mwanya. Nubwo rero n'ubundi amagambo akakaye akomeje n'ubundi, hari ibihugu birimo Oman, Turkiya na Pakistan n'ubundi bikomeje kugerageza guhuza impande zombi kugira ngo barebe niba Iran ndetse na Amerika bakongera bagahura, ariko biragoye. Yego, ibyo byose biri kwari biterwa n'ubundi
kandi bundi Iran yo ivuga ko nubundi ari Israel yatangije iyi ntambara kwa yuko n'uyu munsi zayongega ibindi bitero muri Gaza aho bundi bitero bya Israel nubundi byakomeje cyane abaganga baho nubundi batangaje ko abantu bageze ku 9 ndetse harimo n'abana babiri bishwe mu bitero nubundi by'uyu munsi gusa nubwo nubundi hakomeje gusabwa abahereza cyangwa se gutanga ubufasha ndetse no kubahiriza agahenge kariho Iran yasabye ariko ntago kari kubahirizwa ni mugere n'ubundi akakamwa no amasezerano yo muri Liban nayo byose bigutuma iyi ntambara iba bigutuma intambara iba n'ubundi amasezerano yo muri Liban n'ubundi amasezerano ashyigikira Leta Zunze za Amerika n'ubundi agamije guhagarika imirwano hagati ya Israel ndetse na Liban cyangwa se na Hezbollah akomeje n'ubundi guteza impaka cyane Hezbollah n'ubundi yanze igitekerezo cyo kwamburwa intwaro ibintu n'ubundi bituma hari impungenge z'uko n'ubundi igihugu cyasubira mu mvururu zikomeye cyane kuko na EDF itarakuraho n'ubundi abasirikare bayo muri Liban mu majyepfo yaho akakamwanya tubyifashe gute rero akakamwanya ibitero bikomeye cyane biri kubera ahantu hishagiye hatandukanye ahambere akakamwanya hari kurasana gukomeye ni mu majyepfo ya Iran harimo uturere twa Bushehr Bandar Abbas Siriki Israel ndetse na Keshma Israel ahantu hose akakamwanya Amerika yamahagaba ibitero ku bintu n'ubundi bya gisirikare ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere bw'abanya-Iran hari kandi amakuru y'iturika ryabaye hafi n'ubundi y'uruganda rwa nucleaire rwa Bushehr bikavuga ko n'ubundi ari drone zari zihagabye igitero ariko ingo zimwe zikaburizwamo ariko bikarangira harimo izigeze ku ntego zazo ndetse zikagira akantu zikora n'ubundi ku butaka bw'iki gihugu ni ibintu rero n'ubundi bikomeje guteza impagarara cyane ahandi akakamwanya hari imirwano ni muhugu yo mu kigobe cy'Abarabu hariya muri Bahrain kwa Qatar Kuwait Jordani ndetse no hirya cyane muri Arabia Saudite gatoya byarashwaho cyane mesile na za drone byoherejwe n'ubundi na Iran bigamije n'ubundi birindiro bya Amerika mu kanya mu masaha ya saa 9 z'umugoroba gutyo ibyisho n'ubundi muri ibyo bikavuga ko n'ubundi ngo byahagaritswe n'ubwirinzi bwa Patriot bwo mu kirere n'ubundi bw'abanyamerika ahandi hari imirwano ikomeye cyane nahitwa mu muhora Hormuz cyangwa se muri Strait of Hormuz aka gace k'inyanja gakomeje kuba ahakomeye cyane kubera ibibazo n'ubundi by'umutekano w'amato atwara n'ubundi petroli n'ibindi bicuruzwa hari uburyo n'ubundi kandi n'ubwoba n'impungenge kw'imirwano ishobora n'ubundi gukomeza kuhiyongera kubera yuko ari Iran yashaka kuyobora umuhora Hormuz Amerika kabishaka ariko byose ukabona ko ni ikibazo gikomeye cyane indi mirwano ikomeye niri mu majyepfo n'ubundi ya Liban ingabo za Israel zakomeje n'uri kugaba ibitero ku bindiro zivuga ko abifitanye isano na Hezbollah cyane cyane n'ubundi mu gace ka Babliere ndetse no nahitwa mu Zaharani sector hakaba ari ahantu mu Zaharani na ahantu cyane hakunzwe kuba aba-Islam ndetse n'umuco w'aba-Islam barizwa cyane ahitwa Babliere rero bikavuga ko bitewe n'inyubako zihari n'uburyo ngo umutekano waho umeze ngo haba hari Hezbollah bikaba byatumye rero Israel uyu munsi ihagaba ibitero ndetse bikomeye cyane n'aya magingo bakaba n'ubundi bakiri kurwana ahandi ni muri Gaza nkuko nabivuze rero naho imirwano ikomeje kuba nabi cyane wakatese Iran yarashe hehe ko bavuze ngo yarashe mu bihugu bigeza kuri 5 yabarashe hehe ahambere yarashe muri Arabia Saudite ahitwa Yohanibu yarashe kuri Fujairah irazira sawo cyane bikomeye cyane ahandi ni muri Qatar yarashe ibice birimo n'ubundi bikorwa remezo n'ibirindo n'ubundi by'abanyamerika bivuga ko hari n'uruganda rutunganya amasahani rwa hano muri Qatar rwarashweho ahandi ni muri Kuwait aho n'ubundi yagabye ibitero bya mesile na za drone akwindiro bya Amerika zimwe muri mesile zirafatwa n'ubundi ziburizwamo n'ubwirinzi bwo mu kirere ku izindi zigera ku ntego zazo ziratwitsa cyane muri Oded Airbus ahandi ni muri Bahrain ibitero n'ubundi byibasiye ibirindiro bya gisirikare n'ibikoresho by'ubwirinzi by'abanyamerika ndetse n'iby'abanyabahrain n'ubundi ku giti cyabo ahandi ni muri Jordani Iran yarashe n'ubundi cyane ku birindiro bya Amerika biri muri Jordani harimo ibice byo hafi n'ubundi ya Azalaki Airbus hari mesile n'ubundi nyinshi cyane bivuga ko zageze ku ntego ariko n'ubundi izindi nyinshi nazo zigahagarikwa mbere yo kugira ngo zigere aho zari zatumwe mbese muri rusange yavuga ko n'ubundi ibi bitero n'ubundi byari igisubizo ku bitero n'Amerika yagabye ku ntego za gisirikare muri Iran have zirenga 90 muri Bushehr ndetse no muri Bandar Abbas mu majyepfo n'ubundi y'iki gihugu ni mu gihe n'undi akakamwanya Amerika yo ikomeje gutunga iminwa y'imbunda mu gace ka Bandar Abbas ni ku cyambu gikomeye cyane cya gisirikare n'ubundi n'ubucuruzi ku nkombe n'ubundi z'ikigobe cya Perse cyangwa se Perisi hagaragara n'ubundi cyangwa se
hakomeje kugaragara cyane ko afite umumaro igihugu cya Iran, bituma rero n'ubundi uyu munsi Amerika hatunze iminwa y'imbura. Aka kamwanya kaba kigaragara n'ubundi guturika kw'ibisasu byinshi cyane mu buryo budasanzwe muri kano gace ka Bandari n'ubundi Abbas. Ahandi ni Bushehari ahangaha ni hafi y'uruganda rwa nucleaire rwa Bushehari, aho n'ubundi haturitse ibisasu byinshi bigiye bitandukanye, ubona ko ubuzima n'ubundi bwahanga muri majyepfo ya Iran n'ubundi bwongeye gusubira uko bwari bumeze mu kwezi kwa gatatu. Siriki Islandi, Siriki aka gace kari ku nkombe n'ubundi z'inyanja ya Omani, karasuwemo n'ubundi bitero byinshi cyane, bivuga ko ahangaha hari radari zishinzwe gucunga umutekano w'abanya-Iran ndetse no kuba zifasha kubacunga no gucunga umuhora Hormuz. Byarangiye ahangaha hagabwa ibitero ndetse bikomeye cyane, ndetse amakuru akavuga ko n'ubundi bino bitero byaba byagize ingaruka nyinshi cyane no kubatuye hariya muri kara gace, atari no kubikorwa bya gisirikare gusa. Ntabwo hatangajwe umubare w'abasirikare bapfuye, ariko bivuga ko n'ubundi byabaye ku buryo bukomeye cyangwa se budasanzwe. Ahandi ni ahitwa Keshima Islandi, ku kirwa cya Keshima. Iki ni ikirwa n'ubundi kiri hafi ya Strait of Hormuz, kibasiwe cyane kubera n'ubundi bikorwa bya gisirikare bihari by'abanya-Iran. Hari radari ziyobora amato, hari radari zishinzwe kugenzura ikirere cyo mu nyanja, hari radari ndetse n'ibikoresho n'amato atagira abitwa yego abantu batwara amato pilote cyangwa se yego abasare. Bikaba bivuga ko n'ubundi aya matara yifashishwa n'ubundi kugira ngo agabe ibitero n'ubundi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu cya mu muhora Hormuz. Nkuko n'ubundi ubuyobozi bwa Centcom, iyi Centcom ni Central Command, ni gisirikare n'ubundi gikorera hariya muri Iran cy'abanyamerika cyangwa se gikorera mu burasirazuba bwa hagati. Nkuko ubuyobozi bwabo rero n'ubundi bwabivuze, ibitero byari bigamije n'ubundi ubwirinzi bwo mu kirere bwa Iran, za radari zo ku nkombe, ibigo biyobora n'ubundi bikorwa bya gisirikare, ubushobozi bwa misile zirasa amato ndetse n'ubwato bwinshi bwihuta bwa Islamic Revolutionary Guard Corps bukorera muri iyo nyanja hafi ya Strait of Hormuz. Bivuga ko n'ubundi ubu bwato butagira abasare, ngo ni ubwato bukoreshwa cyane n'abanya-Iran kandi bukagaba ibitero byihuse mu nyanja, ngo kandi bukarasa ku buryo bukomeye cyane. Intwaro rero ziri gukoreshwa muri iyi ntambara uyu munsi none Iran iri gukoresha yitwa Fataha 1, ni misile ya hypersonic. Iran ivuga ko ishobora n'ubundi kugenda ku muvuduko mwinshi kandi ikagora cyane kuba yahagarikwa. Indi iri gukoresha ni yitwa Kahibali Shekani, ni misile ya ballistique ifite n'ubundi burambe bwo kurasa intera ndende kandi ikoreshwa n'ubundi ku ntego za gisirikare gusa. Ahandi ni Emad ndetse na Gada. Iyi ngiyi ni misile yitwa Emad na Gada, ni misile za ballistique zifite ubushobozi bwo kurasa ku ntego ndetse no ku ntera ndende cyane mu birometero byinshi. Iri gukoresha kandi yitwa Paver, ni misile ya cruise ishobora n'ubundi kugendera hasi ku butaka kugira ngo igabanye amahirwe yo gufatwa na radari zo mu kirere. Indi ni Shahed 136 ndetse na Alash 2, drone z'igitero zikoreshwa n'ubundi cyane mu kurasa ibirindiro n'ibindi bikorwa bya gisirikare ahantu hagiye hatandukanye. Indi ntwari iri gukoreshwa ndetse na leta ya Iran aka kamwanya n'ubwato bwihuta bwa Islamic Revolutionary Guard Corps hamwe na misile zirasa amato n'ibisasu byo mu mazi naval mines, bikomeje n'ubundi gukoreshwa cyane mu gace ka Strait of Hormuz ndetse no kuri Keshima Islandi no kuri Siriki hafi ya Bandar Abbas n'ubundi mu majyepfo y'iki gihugu ku muhora n'ubundi wa Hormuz. Ni mu kandi Amerika nayo iri kugerageza kwirwanaho ndetse no gutsinda runo rugamba ikoresheje intwaro zitandukanye, harimo Tomahawk cruise missile. Izi ni missile n'ubundi zirasa intera ndende zoherezwa cyane n'amato y'intambara, icyo twita ari amato n'ubundi uramezi arahari cyane cyangwa se bizwi nka submarine. Zikaba rero zikoreshwa n'ubundi mu gihe cyo kurasa ibigo bya gisirikare n'ibirindo n'ubundi bya misile ahagiye hari ububiko bwa za drone ndetse n'ibindi birwanisho. Indi ni F-35 Lightning 2, ni indege y'intambara itagaragara neza kuri radari izwi nka Stealth, ikaba rero ikoreshwa n'ubundi mu bitero byuzuye ubuhanga cyane. Indi ni F-2022 cyangwa se F-22 Rapator, iyi ni indege yihariye cyane
cyane mu kurinda ikirere no guhangana n'izindi ndege z'intambara mu buryo bugiye butandukanye cyane. Indi ni drone yo mu bwoko bwa MK9 cyangwa se MK9 Reaper. Iyi ni drone y'intambara ikoreshwa mu igenzura n'ubundi no kurasa misile ku ntego zaturanyijwe cyane. Ubundi iyi drone ikoreshwa irimo ishakisha amakuru. Indi ni Himalas ndetse izwi nka M142 ni system irasa rocket ndetse na misile ku ntera ndende kandi ifite n'ubundi busobanuro buhanitse cyane n'ubushobozi bw'ikirenga. Indi ni PRCM Precision Strike Missile. Iyi ni misile nshya ifite intera ndende kurusha Atacms ndetse ikoreshwa cyane kimwe na Himalas nkuko nabivuze hejuru M142. Indi ni system y'ubwirinzi zitandukanye harimo izwi nka Patriot nakunze kubabwira ndetse na TAD. Izi ni system z'ubwirinzi bwo mu kirere zifata kandi zigasenya misile na za drone z'umwanzi aho zaba ziturutse ahariho hose. Iyindi ni Lucas ni ubwoko bwa drone nshya iri gukoreshwa na Amerika mu kwiyahura cyane. Drone yo mu bwoko bw'ubwiyahuzi yitwa one way attack drone. Ni drone igenda itagaruka aho igiye hose, ubwo byanze bikunze niyo yayoba ariko igomba kugenda ntigaruke. Yitwa one way attack drone. Ikaba Amerika n'ubundi yatangiye gukoresha iyi drone n'ubundi muri iyi ntambara kuri uyu munsi. Amakuru n'ubundi akakamwanya hari nuko n'ubundi Amerika yakoresheje cyane Tomahawk missile ndetse n'indege z'intambara n'ubundi zitandukanye nkuko yagenze zivuga za F35 ndetse na F22. Drone n'izindi ntwaro n'ubundi z'ubusobanuro buhanitse ndetse n'ubushobozi buhambaye cyane mu bitero n'ubundi byagabwe ku ntego zirenga 80. Inyinshi zose n'ubundi ziri mu majyepfo n'ubundi igihugu cya Iran kuri Keshima Island mu bice bigiye bitandukanye cyane n'ubundi hafi ya Bandari Abbas ndetse Bushehari na Siriki nkuko nabivuze haruguru. Icyo Trump akomeje gutangaza nuko n'ubundi byanze bikunze agomba kugomeza kugaba bino bitero ngo ntagomba gusubira inyuma habe na gatoya, ahubwo ngagomba kuba yagaba ibitero kuko ngo agahenge kararangiye kandi ntakwiye gusubira inyuma. Yemeje kandi ko n'ubundi ingabo za Amerika zagabye ibi bitero ndetse ziribuze kugaba n'ibindi bitero bishya ku ntego za gisirikare muri Iran zirenga 150 muri iri joro. Akaba ari amakuru yamaze gutangaza cyane. Ni mu gihe abayobozi bakomeye cyane bo mu gihugu cya Iran bo bari mu masaha n'ubundi yo kuba bari gushyingura n'ubundi mu cyubahiro wahoze ari umukuru w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. N'ubundi Ismail Bagay umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga arimuheje gushimangira ko Amerika iri kurenga ku gahenge ndetse no ku masezerano ya Memorandum of Understanding ngo bityo ko bagomba kuzirwanaho. Masoud Pezeshkian perezida wa Iran n'ubundi yifatanyije ndetse n'abandi bayobozi mu guhangana ndetse no guhamagarira abaturage gukomeza n'ubundi gushyigikira igihugu no kwamagana ibitero bya Amerika aho biva bikagera. Mohamed Bagay Garibaf nawe yatangaje avuga ko n'ubundi uyu nguyu ni perezida w'inteko nshinga amategeko yaburiye Amerika ko Iran igomeza kurasa byanze bikunze ahariho hose mu gihe nayo ikomeje kuba yaraswaho. Ni byinshi, reka rero tusoreze ahangaha amakuru yo kuri uyu mugoroba, byose tukomeze kugenda tubigarukaho mu masaha ari imbere cyane mu gitondo. Reka rero mbifurize kugira ijoro rihire kandi murare neza mwebwe mudukurikira mu myanya igiye itandukanye. Ni RTV24 ni Pazo niyo mazina yanjye, murare neza kandi Nyagasani abiteho, turabakunda cyane. Ciao ciao.